PIOOC da DUKOOR yen yali yenga nyali je jong nit anong rier ban ku cinga ter ku lejik ngae chaki nyali ge chaka kurana ban yong yen yali loyi nyali je yina wi ku piala guop ku miet ku kangadia katokana yong kor nyali buya loy nyali ya kor buya ya gam buya niar buya dor kubuku de ya loy ni nyambia te pirwo lew ku nyali nangam nyali ya chuye lew nangam e wangam ku kanyi kangadia kayuga loy yugo nyali nyi pio ude nyali ya yugo nyi pio na biokero inja pio kwa ku jolia bible in nyinja pio de nyinja pio e ya rur no pio rur nyali wolek tangda piat kurej ye bible yongo bible le wede nyale chigo no koji ke PIOOC ne jong di lejik buk bible ya loy wude apiat bu ya chiri ni nyambia ku ti ku nyale buk nyichi ku bu wel ka ya loy ci bible tek ya de bible le tek ne ro lek ter ku lek jot ye lek ter wa PIOOC ngo lek ter wa PIOOC ni chang nyal ku penye ban ku nyuzu ye nyali ra nyuot ko ne nebi wir ko nim ni nyot berat yal nyuot ban ne kristowe ye luwa de ko yugo yok arit ne lek tere waya wil jui ke luwa de juda yok ne lek tere ye juda yigiti noy juda ka ya mit ke Israel ke dinda Abraham kinale ke loj ke ye jude pe chorin ke pandit de pindende pandi den e Jerusalem paneto yakalutin ke loy Solomon melek ne juda nyi nyali ter juda ya ke nyali tugdor nyali Jakoba ne juda ya nyali dor ngo juda ake nyali dor ne kuiderut kumyoy ci PIOOC nyali Mose agud bende dulwek on bi e Kristo go juda nguloy juda ya ke je dulwek ku pier kena tiama ger kau nong juda diaj ni yemen juda ya diaj ku ka china le ke tiai we pinden tiai ke ne pinom ban be ya we den yet noy china le ke jaloj ni yemen ko cha dia ko ye Kristo gam ku yike ka chike le ke loy ke ka ye ko china le ke loj yengu yugo yung ne le jotich aya wil pier ke ye Kristo banida dole luak ke ka yu ko yung ne lek joti ko tewen kanisa de ne pinom ne duger ku parisai ne ke yet noy duger ku parisai age du PIOOC ke ka nyali ke judai age jiter ken ye Kristo ku yi ko PIOOC ne wil ter ke kwer ko ka che long ke nyali ye Kristo we nga ye Kristo we wa ter wonde nyali ku ke cheben be cheng ne tiom nom ke ye wonde ran ne ye Kristo di no ye Kristo we di ne Bethlehem pande judai ye ngonyang ye pande nali we ku bi be cheng ne pinom ye e bon ne pinom be koy be nyom yalik ne pide ku ne PIOOC de ku bo luong ne reida ye ngoye ye loy on to e ne pinom ye e chat ne loy piet cho koy be dem ku PIOOC ko de cheng ne yalik ye ngochi ye yok ye ye ne judai ku chok to ne ban ke ka ne yalik nong re chi ye loy ne chok ye to a chi re chi ye kan loy e gum ne reida ni ye chira lew ne lok ne tiama ger chen ye piar ko ye nong rie lok ke rat ku ke gem wike bo luong ne rej to ye eno ni yemen ye to panial chenan ko la juir bi ye berduk ni ye penyinom ye berduk nier ken malaika be koy ke penyinom ke dia luok ni ku kul bi ye berduk akira ni kul bi ye berduk ye wa berir ke wa chiro juir ku tit ku yugo longa ne le ke dia lew ne loya piat achiran ye longa na le dia lew na luoya piat
wa ye rej loy wa bia ku de ku nuom na nyalik ye rej yengo rej e duoñ de lung te de nyalik la jik ku loy chen lung ye nyej loy yengo chi wa lung ka nyalik ga bia lu no loy a piet wa che lung ka nyalik ga bia lu no loy a piet ne rej de piot ko ku tum ye cha tan wa tem bu rej loy ne wa yu kyo raj ti no wa ye di wa ne pyo raj ni wi ne chi adam wi ku kwada ni ya dem kan ka wa lu nyali rej ye de ake chi nyali ke kan chak ke chi rej go ku wil ka cha dan ping ku je ga nyali chingo bu lo ye de ni je chi adam kan ka wa nyali jai go rej ban pin nom ku kwen diu chu ku bích ku tàu ye cha tan nga cha tan mane chol durit e jong raj e chi ter kan nyalik pa mial go chi aywe yong ye cha tan loy amen cha tan ne goi dom ku ye ga tem bi rej loy nong cha dar ye cho ken wa loy rej a cha tan ne lu ne tum ku wa ye tum de lu ne den ne kuin de nyalik ye malaika ye gete noy malaika ye ti be nyali luoy nyal ku ka ye tuwe won nyali bi waya kon ku gel ko ye bio kero to kan ran ben yikango ran anong bio kero go ya guop mani ku lew na ngem ku jole atiep ku chu ye lew na ngem ye ngo yende ti chi ran to guop de ke dung ne tiobe ku duk tiep de nong nyali bengu lo yede te tugu pinom ni ching nyali jabe koy luo ka biani Yesu Kristo ne kul chien yongo de betuol ti chi lung dit tok koy ke Kristo abete gwe ne koy che koy ke be koy ke Yesu nango abanang pira ter ken nyali pan nyal ti chi rej ku dinde pio ku tok ku to lo lo tin be koy je Kristo nango abanang tegwe ater nong nyali ti de we guom che jwe duriek kene malaika ke ye long yengo long ya manda wona nyali ku yu ka ngangu ke tien ye nyali wa lew ne ping ti jem wok wona yen nyali je wa lu ne ping ku ka chi long de ran ye jai ti ye ne long ne pion yi ye nyali ke lu ni yin wo ke ga yu ke ti de long da nyali je wa yen ka yu ke ti de tung ke kene ye pyo ni ke lan pya ke na wo ne nyali nyu wo ni yen mieren wong ngo nyali je nyu wo ni yen mieren wok ne tu chen wan tung de tuoj Yesu Kristo bo wa ne reja ni Yesu war wo ngo Yesu war wo ne ku chere de pinom e ban koy ne rot yongo ye to buloy bu waluok wa pio dil ne wil ne rejai ku gam ku Yesu Kristo bandit ni ye dulwengda lwel de wil de pio ko wil de pio e we de tek bu rej yaman ku nyar ku pia lwel de gam de Yesu Kristo bandit ko gam de Yesu Kristo bandit e ge bi waro dia gayen ni ye dulwengda ye tok kulwoy bi wa wil ka ya loy ni ye bandida yengo ye nali lwe wo tie wo Yesu Kristo gam tie wo Yesu Kristo gam kanel ja pereida kuwe wona chwal ben ku chowa ye mitke yengo ye mitke nele nyuot mitke nele aye mier ke nele ke nyuot ku mier ke rut bungu ya dil ne pel te non wo pio lu ku nyale wo be duo de kokpol ku kanga dia kay wo pin ne riwri wo nyale ye don chi Kristo to ne tiama geer ko ye wo pio ne ngo ton chi Kristo to e wo pio ne re dit re chi kraj ku dit wer chen wo wat de ye de re chi ye jon chi Kristo rojot ne to ye wo pio ne ngo jon chi Kristo rojot e wo pio ne rier bi nyale wo choge rier ku pila jing jut che mani chen Kristo chok yorot ne to yengo ye wo sande wek pe ni ye kulajik
ku che kul la daro e kul jor ye churat ne towit ni ye chu jorat ne towit ku lere no e jorat ne towit ku duk pan nyal ye ngu chi ye chu le ko chwich ke ye bi yen ke on ngoten ke kin gwa dung nyal e chi ye chu le ke yen be jong di la jik tuoj bia dudut chik ben ya yit na ke wil ke jong di la jik e ko chwich ke dia belon na kulete di pande Jerusalem liu to wana jong di la jik amen nyali je jong di la jik yen ko ke dia ko ye chu gam wi ke wil ke loy yel wore jong di la jik ngun wa piot luoy de jong di la jik eke e wo chok la jik ku dog wona yiti ke dia yel wele diang di diengo diang di nyali wun ku nyali wa ku nale jong di la jik aye dia ku kaye nyali intok yel wel de kanisa catholic la jik yengo kanisa catholic la jik e dunde ko ye chu kristo gam ton pe no ban yenga enom de kanisa Yesu Kristo yen kenom de kanisa aye tit ku ngem ku ke chilwel yen bia chang waye yel wa ngo chinale yen kanisa bia loy lo chinale yen kanisa e tie de wil piet ke Yesu Kristo ne pinom be pinjuir ne dung ben berdu ye baptis yengo baptis de chinde diet generan berdi ne gamen Yesu Kristo Yang ye wa ko nang piot bi ya ker sa no baptist elongu chi Yesu Kristo le wo ye bu ko ja baptist ne piu ne rin ga diang dit ko ye gam yang bu kan ya dil ne loy ne bu baptist wa chi be ya go baptist angor ku ka wa ken wa piot wa wel ne rai da ban ku gam ku Yesu Kristo ni ye ka pien ngo yu ka yok ne baptist Baptiste wa nyuot pel chin ali rai da pol ku din chen wa ber di ne pila jik ku dom ye ali wa dop ye ku mitke ye baptiste wa luo achira ne baptiste lu ne luak e gam ye ran Yesu Kristo gam luoi de kristano go luoi de kristano ke abi Yesu Kristo ya kar ku ye ron nyong ku ye tie de wil pian ne pinom kon Buk Yesu ya lew ne ke ngo abu ya ka ne char bi wa wil ke ya cha ne bible yen ka yen piat buk ya pyo ni chier de wil ne to ko yel wel de nyang de rod yengo nyang de rod ete bi wa nyale ya ta twen ku lo la jing de pionde ku chi ye ke de piot ko ke kor ku buk tie de wil piat ya lew ne kun ne ngo wa be tie de wil piat ya lew ne kun de long ye wo nyale long ne loy de kuna myo ye wo ye yen wew ku pyo ye wo ko ko pyo ye long dit kero ye ga ngo long dit kero e bu nyale ya mi an pyo nda ban ku nyar ku ko chin yer mier warot ye ngo ye wo loy de kristano ni ye loy tungi de nyale e weri chi Yesu Kristo le wo ye ne dul ku ye yi ku ye pir achira lo lo na wa ke ken kan ting na nom ye chit ka ngo to na luoi pie de nyale lo ran ne kun e du luet mana nyale nyei long no wok kurier ben wo chok ye pi rejik ku ke tam de wil ke nyale chi yen wo ye nguraj ne dum de ran kweje ne ya lwak apia bu koch kok ya luwe ke nong wo pio bi ya luwe wo ku chang chi nyale ko cha ka dia ke cha lwek ra ja ju ji de ti chen ye ting tuk on go je kang ke nyale je chieng mo ting tuk ku le ye chu wo ya ye mo ku tik ka ye tuk pia de nong ran pio pel ting de a che yen ara je pel ran ting de te kinen ko yin ya yo nyale nyin ku ni Yesu Kristo nyin yen man be koy piru ko je to luk kono tuolde ku chengde ya ye wit ne wet ye kong ne luoy ti ne lew ka ti ne ye lew ye jon ye we ku ye yuk ne gom di ban kene piu
Tuân de Paulo metuj lek ti misoi de row chok tin ngwan ko chier chok tin tok agude chok tin row nerin ge Yesu Kristo banida amen.